bimeze bite nuko tugatangiye. Iyi ni episode ya nyuma tugasoza ku mugaragaro. Barakwereka hakunino wapfuye yapfuye, umurambo barawukarabya. Buriya n'umurozi ngo ntiyabura umukarabya, niko bajya bavuga. Waje koza umurambo, kumbe ni esi ni waje koza umurambo. Esi ni umuntu utarigeze wararukuna umusore. Ibuka rero yamuhaye amafaranga yo kujya gutangira kaminuza bwa mbere. Niwe muntu ba mbere bamenyanye ubuzima butameze neza. Mama Sara sila cyose meze sawa? Meze sawa. Angela kuna shataye. Uze kutumenyesha nugira icyo ukenera. Iyo umuntu yapfuye abantu barahurura, batamusuraga baraza, niko byagenze hano. Telefone kumbe umwandikiye ni wa mu type bita X. Nugira icyo ukenera umbwire. Uyavayo ari kwinywera amayoga menzi. Zenzise ke menzi. Basijijishe wigire nkaho ubabaye. Bikorera abana babone kubabaye. Khale. Nkurikize ndireze. Ake mawuthi ufuna ngikhale ke mntama hayi. Zonza Nimba ushaka ko ndarira pe. Bale nobaba wakho ngumncenge kuthi must watch over us. Hayi ke mina nawe siyalazi iqiniso ukuthi the only thing is watching over is strip club. Turabizi njyewe nawe twajyaga twinginga papa tukamurira ngatangira twiteho, ntabikora ikintu cyonyine ahubwo yitagaho yarebereraga ni karabu z'abamansuzi. Your best friends no baba the next we are sure na mukanya gatwanyirikaga kuri inshuti ya papa none ndi kubona wagira ngo ntago mwitaye atarapfa nabonaga mwarabaye inshuti. Ibyo reka tureke kubiganira nona. Kaza ukuthi baba we libefuna ukuthi ufane naye. Papa yifuzaga kuba nkawe. But you didn't have to do that. Ariko ntago ufite kubikora. Uzi impamvu? It's better. Weho papa uramuruta kuba umuntu mwiza. Awitami. Ufite kitchen. Nabo mama. We mwishe mu gikoni n'abagore. Abagabo bari hanze. Ufuba indoda ngithi. Nimba ushaka kuba umugabo rero. Mama wakho ngayibonzela wonke. Mama we ntago yabakorera buri kimwe. Zana inzoga sohoka. Wena? Akufresh that. Sohoka.